Ya o dumedisang kwa hawa ka mehla la ka lebitso ke Lefapheto ho telele wa bakgatleng 157 mo Jalav ungfihleleni undibhalele untomzodwa ushabalala donga lamavuso uthi hayi khona bhuti ndiyakhala ndiyakufuna apha eFlakfontein ndizile ngakhona ke ndizuva kutheni umntana efihlwa ngoba akho nto ezawufihlwa ndikhona mfazi akafihlwa indoda ayifihlwa umntana akafihlwa ku157 mo Jalav ithi ndiva uba uthini untomzodwa donga lamavuso asiye siyova. Mina untomzodwa Shabalala ngiqhamuka ePhimville ngithi kusePhimville emzini wami seshawela ngihlala la ekhaya isizathu ukuthi ngibhalele ishow nomzukulu umzukulu una 19 umama ke washona ushone 2016 so ubaba umzukulu akanandaba nomzukulu so umzukulu sakakhulile manje umzukulu naye kunezinto azifunayo. Igama lami uMbali wakwaShabalala umama ngihlobana naye ugogo wami ozala umamami. Good. Come in. Come on through. Yebo baba. Sanibonani ma. Yebo. Phila njani? Siyaphila. Kuyangena endlini? Akakhulu. Sabona mama. Yebo baba. Mina igama uLefapheto. Mina untomzodwa Shabalala. Ungifihleleni Mojalav 157. Sisters? How are you? Ngiyaphi uLefapheto. Umbali Shabalala. Umbali. Kuyahlala? Hlala baba. Ngiyabonga ma. Mama. Ay, mina mangibhalela mangibiza ngiyasabela. Yeah. Ungibizi. Mamshewala. Baba. Ungibizele namhlanje. Ngibizele ugogo kaMbali no baba kaMbali. Since bashiya umntana na 2 months. 2 months. So bamshiya kuba. Bamshiya khona la ekhaya. Babemnaka ngaleso sikhathi. So bagcina bana 2 months. Umntana maqala istage msho 14 or 15 ngaqala ngayofuna khona kabo baba womntwana. Umama kaMbali bokumake Shabalala. Mama Mbali ushone 2016 ukhula kwakhe bokumntana oright but bengezwa naye ikhanda lakhe sime ngibona uMbali ngiyengibona umama wakhe ngendlela yenza ngakhona but wamitha ke umama kaMbali uthe makamithi umama Mbali ngambuza mina ngathi umithi sobani bakuphi washo ukuthi abantu basePhimville ngathumela abantu bahambisa isisu mabafika lapha esiswini bavumisisa abantu bakhona so umntana wavela umntana uthe makavela umntana ba maintain ngifuna iqamba manga begcoki ulwethu uMbali ba maintain umntana uthe umntana makana 2 months angazi ugogo wakhona or weza lana wangibona ukuthi ngihlala emkhukhwini angazi ngabona bangasanaka umntwana. Uke wazama ukuya uhambisa uMbali uyoza ukuthi inkinga yabo yini why bamshile why bangamnakekeli bathini ku angithi baze bamgcina 2 months ngahamba mina ngayomfuna kwaphila ubaba wala endlini ngangasokoli uthi ubaba meka shona ngakhana kwabanzima kimi ngahamba ngayokugogo ngaya kugogo kaMbali kababa kaMbali usebenza la ePritchard ugogo wangitshela ukuthi ufuna ama DNA ngathi mina no stress ngama DNA ngoba ba right bafuna special ugogo akathembi ukuthi umntana kamntana wabo ebethemba eqaleni ukuthi uchenjiswe yini angazi ngoba kade bangeke bamenzele umntana for 2 months babe bengathembi khona ugogo ungena njani wayikhona ngalomini uMbali mayilethwa la emhlabeni sekafuna ama DNA uphi ubaba kaMbali ukhona baba kaMbali baba uthi uthulile uzwa ngomama ukhumelwa umama umzala. I feel like ukuthi ugogo ubona ngathi mina ekufikeni empilweni kababami ngizomosha izinto eziningi khona izinto angeke asazithola nokuqala ubaba ushadile nginobhuti omdala I'm a second born kubo babami khona abayi2 abasemuva kwami umfana nentombazane so I think ugogo ubona as ukuthini lo makazovela manje sebabadala laba uzosiphazamisa izinto ezikanje ngeke ngisazithola umfazi naye sekazoba nama suspensions ukuthi why ungangitshelanga ngomntanakho why sekavela isikolo sono uyangena isikolo cha why ngasiyeka isikolo wasikizwa yini ba
esikoleni bese bangasafuni ukungithatha. Khona abafana abadlala ngomqondo wakho, khona abafana bakudoje bayenza into ezisinhle kuwe ukuthi ugcine sowunyamalala for 3 months. Khona abafana ahamba nabo? Cha. Hayi mbali ngeke unyamalale for 3 months. Kubhlungu ukubona umama ozala umamami ecomplain njalo ngami. Kubhlungu, and the worst thing ukuthi she's a single parent. Uyi-one. Usibheke sonke la endlini, akekho sebenzayo, siphila ngemali yamaroom. So kubhlungu ukubona umamami akhala, acomplaina, angazi ukuthi sizodlani, sizohlanganisa ini nani. Thina bogogo bamantombazana sasokola ngifuna uqamba abafana abaphila mncane. Mawumbhekile sekayathandana. Bakhona ama boyfriend umbali. Umbali. Ayidala bathandana thandana umbali. Manyamalala for 3 months usuka kuphi? Uthini wena kuwe uyakutshela ukuthi usuka ebafaneni? Uyangitshela ukuthi usuka ebafaneni. Uyamazi wena lo mfana? Angimazi, angifuni nokumazi. Angibabaningi. Akekho yi-1 bali ungahleli. Baningi angifuni akusiza ukuthi. Ugogo ngeke asikhohlise. Baningi. Into engasho ukuthi mina umama ngiyamkhumbula kakhulu. I wish ngabe bekakhona naye empilweni yami. I think nami bengizoba yilo mntana abafuna ukuthi ngibe uye. Sambe gogo. Mbali, uhamba nathi ngithi. Sambe gogo. Siyabonga. Asambe sizwe ukuthi lo gogo lo uzela ngendaba eziphi. Sawubona gogo. Siyangena. Siyabonga. Sawubona. Sengidlulile mina gogo. Kitode tshwarisa na let's something monna le sa ikopa le sa mpolella le sa explainela. Ke a hona mo. Yo, kitla jaize ngwe. Khono ke a hona mo. Jala ka ke tsamaya ke le moruti ke solve mathata batho Africa borwa ena kaofela. Ke ka hona kongwe ha bothata bo hlaela ke botlolele ke hle ke re ke solve bothata. O sa checka hore bothata bo khositswe ke eng. Ke ka ho ke sa batlang le hore ke utlwe site le one la story. Oh, okay. Ke le ho nkgono mona hore mara o utlwile ka motse le bona. A le tlompolella story sa lona ke sa utlwa le site la nkgono. Okay. So no problem no problem ungibhalele mama nangu gogo asishayi ugogo azi ukuthi why ungibhalele inkinga yini. Mina ngibhalele uhlelo uMoja Live ukuthi usincede umbali ezingenza before sagcina sesingatholisisana amagama. After that since kwathuleka nje enumbala akafunda isikolo umbali like akanampilo. So bengizocela ukuthi nimsize umbali. Oyini mbani ho? Ke nkgono wa hae. Nkgono ngwana wa sokola. Nkgono ngwana o tswile sekolong, ngwana o batla ho itseba hore na ke wa ho kae. Jwalo ka batho ba batsho re na le metso e re latelang ha ngwana le teng ka ro lelapa. Ngwana hona jwalo o tlatsa mme bophelong ba hae ha roba le mahae o etse. Go kena ka hane. Ke ka ho ke tlileng mona nkgono re hloka ho thusa ngwana. Before ya go gakala ke senyana go ya. Me ole high respect. Ana fihli mo a tsamaya le king kana batho ba na tsamaya social workers. Yeah. The way na perform ka teng ba qetetse bona ba tlileng le bona ba tswa ka be ka sela le o mong ka montle arai into islethela angisa una performizer boyenzana de una shauta a buen totengata fela like nna ha ke mmotsa dipotso ke re mo yena ngwana o hlotse ene rona ngwana o latla ile le seamo azange ra mohana. All right nkgono ha re tlwele taba tsa mme wana hona jalo iseng sia a santane a ithwetse mme ha ha re tlwele taba tsa mme wana ke tla di lukisa taba hona jalo ke batla re lukisa taba ya ngwana okay fokon ke tla bentse ke le khatha azange re mohana abe a tla no hae o hlokofetse janong abe a qetela sa tsamaya le rona kereke ma mme wa ngwana
Okay. So style. Ra mo dumela moshimane la mo dumele re feta re ra mo dumele. Then bona ka ba to blela moshimane ho rai ntate wa ngwana ke motho wa taxi ke ka ke re ne re kopane le bona ba tsamaya a tshwere baby. And then hantse ho ya o hlile lena sa a bile hona jana sa khodisa. I'm sure it's 2 years back. Ha tla lena mo tsamaya le di social worker. But hanke I behave. That is why the social worker azange di sa ilatella ta ko morao. Because ne ke batho tseba hore number 1 is still one more the social worker. And more na mistaken I think ona di chelete na ikra every month. Janong chelete ba itse re stop. Because rin sa chelete but ha ona ntshetswelang pele ha re tsebe hore ho etsahala eng. Aba motlisa ke re mo yena o chelete ya ngwana o so e jele. Janong o motlisa mo ore na ibile ntato ha ina so sebetsi na twasa ntato. Okay. Kere ore ke a support ke manka eng because ntato ha go difiseng o so tsengwana. Janong ba tla ho molasela monna. Ka re nna ha ke tlo spenda chelete ya botsofe. Sasa le batho ba bang inyane sasa e shebane le nna. Go batho ba bang ke boma. Like yena ngwana. Ke ngwana mangwana. It doesn't matter. Ntato hai una twasa. O lokile. Ya o twasa ke o tlisa chelete by then. Chelete by then ine le siko. Mara that's why ke reng ha re ke re belle mme wane ka thuko. Ngwana ke ngwana ma. Mpudise ka o bolela ka re ke ngwana. Ke boikarabelo ba ma. Ba mtato wa hai. Mo hai ha sa le mara ntate o teng. Le nkgono na ja chelete o teng. Mme wona o nkile ngwana o ana le nako kae ha mo hodisi o mo hodisitse ana le 2 months una dula le mme wa hae una na le 2 months una sa dule le yena una na le 2 months hona jwale tje nkgono qeta hore ngwana ona o tlile o mmone 2 years back hona jwale ngwana ona o na le 19 years a re re nkgono mmona na le 17 years mme wano o hodisitse ngwana ona from 2 months to 17 years. Were you there? How to mpela ka 2 months o tla mphisa ha ba ke buitso ha o buitso na ke re ke o bela ke re ngwana o godisitswe ke nkgono wa hae o na le ditlolo tse ka nkgono ke na le ditlolo tse kae ha a ke tsebe dinga se na le tse kae na le bana ba ba kae ke na le bashimane ba ithu okay ene ba ile ba ikoketsa bona se yeah so hona le ditlolo tse dintse o ditlhokometse ha o ba godile ba sebetsa o ba hodisi ditloholo semba ba hodiswa ke nna ba hodisitswe marobile part ya bophelo ba bona wa bona ntatola santsana phela ke yena na rata ditlolo tsa hae re batla tlo dula le wena a le mokana nkgono ne tsontsa nna ke tla morata ke tla mo dumella ntshakele mara ngwana mokana o tsebang ke le mokana wa mpona ke am 73 this that April ne ke tla 73 ke tlo emela ngwana mokana a tla decide ang hore ka jena ke robale ko hae nna se ka robala boroko a o tshakele ayo yona ke se ke beetsa manje ke wa tshakela ngithi gogo emanyana au tshakela o kila ntshakela abaetsa emapele ke batla ona mo abaetsa o kila ntshakela ba sa mplella ke bona a tla le beke nna ke rai ka ona hang khono ke mo mhlomotse ha tswa hang khona ba re ke fete ka mo the next thing ho ba late ke ra e re ko tsamaisa ke a driver ra ko ha bu le ena ra driver ra ko bara ha re fitla ko bara ke batla di taxi tse yang ko Majazana a re di batle a ithole taxi ke mo kenye mo taxing ha kena mo taxing o fihle monna hore ena ha gore ke botse ngwana hore why a tlohile hang khono ka nako e wa bona nkgono wa tseba hore ka nako e khona a tloha mona wa bona ha ke mo botsa a re ha bengithi ngizolala ke re mara why nenza izinto ningangitsheli nenza izinto on your own ene ke tseba hore o dula le nkgono jwang o le mme wa hae khuluma mba njani mina mama khuluma mba mutala mbali sure ngiyabonga ngoba ngikhulisela umntana namhlanje ehlala uhlaza
Thank you. uNkulunkulu uyazi ukuthi ngihlaza kangakanani. Ungambiza uNkulunkulu. Ukuthi ngiyamthemba ngoba ungikhulisela umntanakho uNkulunkulu. Wena unginikeze ukuthi ngibe nespirit njengembokodo ngamkhulisa una 19 namhlanje. Uzokwashela kugezela izitsha. Yimi engimthithile mina sikhohlakala. Ekuphi uzongiwashela angenzele into sengisho bese sengikubekela ngoba inyawo angeke uzijaje ukuthi uyabona ikhuluma noMbali ngabe kungcono wena ungekho. I think it would do something better. Like what? Ukhothi ukuyenza before uzoyenza manje. You were rude. Ngenza ukuthi ngibe very rude. Uwongenza ngibe rude. Yinto engenza ukuthi nami ngibe staza mfana nawe. Ubaba buphi? Ubaba ule la ihlala khona. Kuphi? Emafletini. Uhlala nobani? Nonkosikazi wakhe. Angithi nyasho ngithi umama abantwana. Lo mama kahle kahle ukwenzeni. Azange mhlawumbe kuzaba iphathi yokuthi si resolve le matter namhlanje. Kahle kahle lo mama umzondela. Ngizonda inkulumo zakhe. Asiqale from lethi sisu. Angithi thina sithi uyasazana. Mina nawe asazana. Thina sithi usihlanganisa abantwana. Iqale kuphi impi yethu sithi? Ayiqalanga makulethu sisu. Iqale impi yami nawe. Iqale njengoba eza nama social workers. Because uma izoza ubeseza kwesithu mayeza nama social workers. Wafike right saxoxa ngaze ngabakhapha. Kamnandi ngajika. Okwesithu mayisekeza sekaza nama social workers. Ngizathi okwesithu because angithi kodwa ke bekasesi okwesithu. Mina ngike kwakho okwesithu. Angithi. Okwesithu mayisekeza kula afike waperforma khona or ukuthi bekahamba nama social workers angwasabi mina ama social workers. Bathi ngiperforma kanjani ngaperform manje? Mina uzondela ukuperforma ke. Ilento angeke uzongiperformela endlini yami. Ukhulume nami uzivumela ngeenyawo, ukhulume the way uthanda ngakhona. Kwami kwatisile ngendlela wakhuluma santo kumbali. Wangikwadise ukuthi the way wayikhuluma ngakhona kumbali ukuthi angeke adle imali ke pension nombali angeke ayenze. I understand ukuthi kubhlungu kimi mina engikhulisa umbali. Azokhuluma ngesikhathi esasa. Wadla imali bowuthola kuma social workers. Uzoza ukuhlungu ngoba manje ama social workers athe ayayistop imali. Sekukhani uzukuhlunga. Ngize before azoyistop ama social workers. Batheni mabefika la. Bofuna ukuthi ngize batheni mabefika la. Abashonga ukuthi imali sesiyayikhatha manje. Akukho nto eqhubekayo. Ubaba mina why athe mayithola ubabakhe because wahlangana noMpumi la ngaphandle lo social worker lo bekuye ukuthi wena bomfihlila nje. Bengimfihle kuphansi wangibhedela uMpumi beka twasa. Ngimfihlelani futhi ungali mamela ngithi ngibe ngimfihlelani uphumelele njoba ngithi umfihlile kuze ukuthi ngimfihle kanjani nje amanamba wakhe uyawazi ngekhanda akabani akampumi wawukhatha lento engiyikhulumayo enzani appointment naye kodwa not today no yena singakhuluma naye efonini as long as ningazongithathela isikhathi ngoba ngiphuma la endlini ngiphuma nakho konke ngiphumi angishiyi umuntu kwami uyesho ugogo uthe senteni phela ngatshelwa uye ibehavior kaMbali wangitshela yonke benguchathela ukuthi angimazi mina ngidom ukuthi ngizothatha uMbali sekangitshelile ukuthi uMbali gogo what if uMbali ubehavior so because ufuna abantwana abakini what if masithi ke for argument's sake what if uMbali ukhalela isiko what if uMbali ufuna yabona into zesiko ngiyenze khona manje ngumzalwane neba example into zesintu ngizazi number 1 ngahamba ngayothwasa mina uMpumi njengoba uthwasa ngoba mina ngilahlile yangena kuye ke so into yesintu I respect it but hayi ngobudomo ukuthi ngizowela nje khala kahle why ebantwaneni bomntanakho ebazukulweni bakho kube yimi ngiyi-1 ongikhetha ukulayo yimi ngiyi-1 phela ongasoli isikhathi sami la endlini ngempela angibani omunye futhi nani ngigcineni mina 2 months ago okokuqala mina la ngafika kunabantwana abayi-2 okay ubani omunye futhi mawuthi ukhona ubhuti wami engizwe bathi mdala kunami opposite kwami i-firstborn yes i-firstborn angimazi nokuthi uhlala angilazi negama layo yes bekumele ngabe ningitshele nami njengomntana la ekhaya uqala ukufika bese sihlala nawe phansi imbali ibheka la umntwana
ungathathi izinto ozizwa zikhulumeka ngaphandle. No, ayi ukuthi ngithatha izinto angali ukuthi wena umntwana. Ngumntwana angali. Bekumele nisho nami ukuthi angikho yiwani mina ngithi. Bekufanele wena mawufika la sikwazi because bowuzosazisa wena the first time. Okwesithu ufike ungangitshelanga nokungitshela ukuthi uzolala la. Ngikisa emateksini wahamba. Unenkinga yokuthi uzokhulela kumthetho kagogo mawuhlala la or mawuvakashelela? Akana nkinga gogo. Into ayifunayo nje ukuthi akhuliswe umuntu omdala, umuntu oyiphathi efamily yakhe. Angizwanga nomntwana athi une problem yokuthi akhule ngomthetho. What if khona manje uphila impilo ayiphilayo because akunamuntu omniki umthetho? Because angizukukhuluma nomuntu ongamazi umbali ongangazi nami. Yeah. Mbali mina angazi ukuthi uzokhulela la. But imkhuba kagogo nezinkulumo zikagogo asimiyeke kancane gogo. Ngeke ngamfaki. Angifuni la. Angizukumisana nawe Mbali. Mangithi Mbali into ethiza ngifuni. Yabona mina anginashukela, angina high blood. Angizukuguliswa kuwe. Angali ukuthi ngingahlala nawe. Yeah. Akumnandanga ukuhlala uyi-1. Usine angimbazi. Yeah. Umpumelelo la ngaleso sikhathi. Ubhuti wakhe uyeza almost every day azomcheck but akahlali naye. And uSiphiwe ustrict Mbali. Ubhuti kaSiphiwe kaMpumelelo. Yeah. Strict. Abantwana bakhe abahlali la because bayamazi ukuthi akathi kusasa akafani nempumu. Ay gogo ngiyabonga ngalokho okushilo, ngiyabonga ukuthi nami ngisenyakwazi ukuzala ekhaya ngizovakasha. Zonke izinto lezo othi uzithandi zokuthi ngifike ngidakiwe ngenza ukuthi nokuthi ngizodisrespecta la kwakho izinto engeke ngize ngizenze mangizala ekhaya. Ngizoba umntwana lo ufuna ukuthi ngibe uwe. Mamntomzoto ubhalele suke eFlakfontein sise Soweto sihlangane nogogo nimzwile uzizwa njani? Yo ngijabulile kakhulu. Yeah. Yeah, stress sesehlile. Yeah. Ngiyabonga kakhulu. Uzwile ukuthi gogo yakhala ngani ufuna kulungisela. Mbali gogo ukhulumeni. Yebo. Uzizwa njani? Ngizizwa ngijabule kakhulu. Jabule. Mbali ngangiphoxa. Ngimele nemotweni. Angiba. Yeah. Mzansi kuyenza umsebenzi waka ke kopane le nkgono ka ditaba tsa Mbali jwalo ka mme Ntomzota Tshabalala ile ngolla hore ngwana o patuwe le wena o ka ngolla dinomoro ke tsena o iponetse maikutlo ile udimo aba tliswa fatshe qetellong tharollo ya bateng o mfihlelene le lefapheto ho utelele wa bakgatleng ke re ke nke mehaswana ka ke phuthe se lentsaka ba letsatsi le a dikela ke a tsama o fedile danki sala hantle.